Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Mai kram ke zing kai skui kum chang na jang kai kana ri mai go Zeme news man sa za ina Zeme ko na hai na hangel ya gai dera dre. Kram ke zing kai set kum chang na jang kai kana ba mai ke India go Prime Minister Narendra Modi Assam Karbi Anglong district banai Dibrugarh kyawang ba mai ke Assam ke cancer hospital sna ba mja pana inauguration te gai za ai za cancer hospital tele chup go foundation stone do pana inauguration te gai dile zai planet te ja chuna Assam ke cancer hospital bam ja kreusna chang dile ja ka chule zai India go Prime Minister Narendra Modi ne Assam ke planet te ja cancer hospital sna inauguration te ge bam chamcham be cancer hospital kya ta mi maja ka ne Karbi Anglong district ne rally bam ja pane remote system ge ne ai ja cancer hospital sna Assam ge bam be inauguration te gai dile Dibrugarh ge ket Barbeta ge ket zai Tezpur ge ket Jorhat ge ket Lakhimpur ge ket Kokrajhar ge ket zai Darang ge ket pane planet te ja sna inauguration te gai dile ai run mak je spokes women ne sa ja Assam ge cancer hospital ka chum leuka maja chuna leuta jala muire leja ka chele jai hnai kumge chipo be cancer hospital ka chum jnu inauguration te gule je focus women ne sale Assam ge chuna cancer hospital ja kreusna ladle chige Assam ge cancer hospital kreusna bam ge jimna go facility plan changring ye gibibria lamile je ka chele ai jamara samjara lang bete je ningni ma so ge ina pogai dile Zai Manipur ke Manipur police benai Assam rifle में major operation special team में आई जे major operation te begin abjak chamcham begin kyang na chamcham begin nam kya hang na ja nim de le ja ka chele police में ने sa ja chimina hang na tui में bo je people liberation army PLA be benai United National Liberation Front UNLF mina hang nam je Impal East District Bisnupur Manipur ge na nim de le ja ka chele te ti be chai ka do Manipur ge Assam rifle में benai police में ने mina hang srok nam kya mza nim de le ja ka chele zai chige mar people convention democratic LK mar group mina hang kes du Manipur gu police में Assam rifle में nim le ja sale zai hamai luka PLA bna UNLF में नाम क्या में nim dag na gimi pistol pepe 9mm pistol bna magazine ka na zai guli cheu kreus ku nim petele ja sale The United Nations Secretary General Antonio Guterres ka chebe pune Russia na Ukraine ka raiben deuge disi ize bamra hange da nighting mui Russia go President Vladimir Putin je hadaura Moscow ge wangchang gai dele ji Russia go President Vladimir Putin je Moscow ge hadaulu bchang ge Ukraine go President Volodymyr Zelensky je hadaura tet ka dai dele United Nations Secretary General Antonio Guterres ne aiza Russia go President vanai Ukraine go President je hadaulu bchang ge pane rangja disi irate rab ka ke disi ram pora hangya pa ai mek naza ka dob ge ma dum popa ka mata dle je ka chule zai pana CNN Anderson Cooper gu interview bam ge saze ai po be hre te bze ngo meeting te dailes du madu ibi sora no magdle ai po hre za Russia Federation mene saud zulo ache makta ne te ra hung bedle je pana ka chedle zai ai za Russia na Ukraine me hre te bze ten sora hanga political agreement me dai je me tate ke magzaya hungdle ja ka chedle meeting le nang wote ke kamdle re sorob ja a Putin suidle ja pana rangdle za UN United Nation mena aiza Russia mena Ukrainian buchage kahrei bige civilian meza kapchani bze war crime hange lechiro ke rahange United Nations Secretary General Antonio Guterres ne independent investigation bamra teu gaidle zai Russia go Kremlin mena saja mulpol banai buchage civilian meza kapche ja wangchang mza ta wangchang mza krasa le fake le ja ka chudle kana ai po ban de ge UN mena war crime ge rokyu kai mak so ge United Nation General Secretary Antonio Guterres ka chebena independent investigation lu ra hangya langpa kai dile ja ka chule zai NATO mena sa za Russia mena Ukraine me hreite bamza tinkom hreite za bamlus du NATO ma Ukraine me za ngara hange ready za lamile za ka chedle zai ai za tinkom hreite za bamza ndu NATO ma apni go gimi i brama zai gimi ching brama da tele pen ni brama gimi ikak sang brama Ukraine me hange pe bam gule za ka chele zai Russia mena sa za Ukraine mena Russia me hreite ge Ukraine me za la country gna ngara wang designa ai za ira male za ka chele klo za ai po ben de ge pni ne respond
pni na kak je pni gu ta te me telia gu le je Russia mene sale za USA mene sa je United Nation mene Russia mje sanction kai ni chang ge USA ke de ge Russia gu crore me hrebe crore me cham cham be crore me system ni be USA mene luni bje Ukraine me hange pni kla te je donation te ra hange USA go President Joe Biden ne plan te gai de le je sale za Ukraine go war international boxing ta chi ka sang be pe do Ukrainian ke de pa bam be bam pugu ke de je defend te ra hange reite ra hange pa do ro gai de le je ka che de le ai je nang ni hai mna chi ra hange e Zeme news man salang nang ni so ga pa wai de le ai gena na mai go Zeme news man sal wai gai de le nang ni ne pi gai jang king gai be bi je gena to de le kan ga je share like comment jai subscribe te ga lo hai mna je klum de le